Siasa nicionekete kumata maburene ya kithomo ya wondi ya Muthara na aria akiariura wari gavana wa mbere wa Meru na minister wa thirikari Ndhiru Peter Gatira Umunya awite ati kwenda kwariria mantura ya wita na mbere ndene ya kaunti ya Meru nikenda atikeye kurikiro kingenyo ati niwe wodire na kaunti ya Meru atongire nabo bakiare bo wite Meru ititite boyana nitete mwerekera buru na tukarethe kwithana ati kwikyo Meru kethere kikunika kukumania na siasa idacire Meru kaiteneka mukirimithika aina ripotie Kaitene kantu baitete na mbere kuwirirwa mpuminji atia kerio KCSE ntere mwanya cukuru retie kene na tiabutha kia boya muno ntere tia niesti ite kuoneka kirire ibwithetie boya ontuburete atongeria bantere imotwe turietie kuma twambiririe kuritia kimathomo tukaritia kikurima tukaritia kibiothe so nie tuza kaunti to Muthara nie rietie kirito biothe nguria thina kura kumaimbi tukahakikisha Muthara yote uchoka nyuma mantune ya kithomo yote uchoka nyuma mantune ya mbi ruare bila bitomete tutamania ka tokarire ndi unda itanye na results ya tiareo cha last year ndeta ndethira ndene Muthara cukuru ya Lailuba ni onka yare ya BMwe ndeta ndethira kia na bara twaiketie university last year tutakinya idianeana ndauria na inya mwaka yo takwende twakinyithia kindene cukuru cietu ira ciendene Muthara twaurania katwakia ture twailetie kana katobati ucokia rwe mugaro kwibarabe na mira kwibange bakurima kinya kaua kwibange bakurima mario patu muthatu yoto nonto yotebuya into bitwa cash crop na wingi sana cash crop yetu kana kimera getu kira tumbikia kwendia na highly perishable ni akiri na utombo na mheshimiwa Murangeri ibia yete support akiri na utombo kenda atubeto bauma Muthara bageta nara Amerika baturetera mbeca bakiaria ciathone bia kithomo na kweyana ciewa wondine cie Muthara na kitheti ganisti na westi atongerie mwanya ibonanite kuria kwanirwa kwao ni MCA ba kaunti Meru tengwa ki mutaratara yo kweyana basari cia kaunti batwe county government basari yetu antu ithira ni MCA kwayana ibangi berongwe kwayana in governor au MCAs waito bethira bari nondo bakayambia cha county lakini lo inkaurie ndiri uni kukyotwika ndaomba kuona birambo mbikyoteethia byana babetu andu ndio tuko na muthanya ciari ngechumbuka imathoanio ndaringiro thimoa karingirwa no timbia ndina cio lakini tukero batu tukaiya mbecha twanenkero mbecha ndendo buria babure lui mbecha china ngavana na china MCA iri chiumbo otethia no ginyila uwe karu arembu nenkere na mbenga vana nkabotira yo buru poteo mienda itare munya kirengo na mekana ira mbasari kana na mekana ira itare kireito kenyoni ba mekana ira mbasari kana ende Murangeri batu tukaiya mbasari nonto burero ato ayamba ndare akuya matando ko yayo onde umpane bogwa kana natia tukaringa ere ni makosa mpe na no mwanka tuokera na tumenye bora tueta ontobobo ibo ontobobo ruareka kuromba mporo aikiana mirongo ele tumbasari atuikenye nyambene tekaingwe Murangeri ogedere na mbasari nani kongela mirongo ele ana baba bare aba ina manada to nyeni kongela bange mirongo ele botoka ende ruarenda ombobongela MCA imuthurwa no ai boringa ira kura kithate myanyao kwiro wende eto twilele ana baraba ina thina na ara Muthara wondi enu tumeika na kaiko kawa ambasari withia committee ambasari kenda antu bakara nthi bameika na kaiko kabwiri kwa ambasari kithate tekirwa bwithio ure no aitwa thura anu woka committee kaiji twana nturene ko kuonthe aita nara migo street nara menyekara kaithina nara ukuna kwa batiri nara choke iterie nara nduluma menye to mwaka kwethe kwina committee ukaitene kau siasa cia kaunti Meru nacio niwete monki cia thone bi age siasa iria ikaringwo antu bakaerwa na kori bakwaerwa
naru antu kwe naru antu betwa muthara mburie kiuria tukaya na ng'ombe igiri kana ithatu ndene nture muthara na mathandu kujau na mbaketi iria na batu inabo twina aciari baba iwe kubwega ing'ombe ithatu kaya ikiatho kigendene nture narua kwoguo anthirie nkibwira antu betu utonga bwetu number 1 ni ana babu kuona bari aja ithireni bumi gavana Kawira ti mwekuru ingavana Omeru na county CEO na imboss oranwe munene tu twinthe Meru oranwe munene tu twinthe imboss na nwe CEO Meru na nwari yake na kionthe beja ira juma na ara 12 billion che ya county ne na ara kwa governor executive chionthe toto morenge we totarwe na itararo no ndutebio to akinyithia watu motarwe we totarwe na itararo kina magutho utikoro kinyithia rweru mutie tonbu Meru tikatutite boya na mantunga ino ya banga na watinda by mweri okenda ringi mantu ya Meru ya kethira yo choka lainine turakubatire otirio twa support uvoku na gintu ketha kithuki otimbiro mbiro unthomethie mwana okwa acoko ngume ke WhatsApp andike gintu ke WhatsApp ageni zimporo kana gezi mtonge awa tu akuro mego akuro medho akuro rome akuro bionde setana asindwe inkomeu no ntwana batu kuthomethia twithomete university bathome na bamenye kwandika mwana kya kwandika ntike thoku utibati umuraga ubati umweta wamethene we nore watangirie 10 hana agwendo ari oloi hakuna vita na kwa ntubeta ngoro bwira nkibwiraga bwana munya angwendo kwira na buthikire kiroria bora ku antu bamuthara akie Mungu kiroria gwaria bwana munya ngwendo kwira kira antu ba Meru bakwenda wondio longa Meru yombe mbetaimenti tiani ndekuo na egembe ndekuo bora Meru kwaria eriwa kaba munya kabao bongwata eriwa kabao eriwa kaba munya ngwendo kwira kira antu bakwenda barenda posters ake na alama kiama yaku ya kimunde kala kinyaka wa uui kinyaka wa koi na ngwende boro kinyaka wa kara no mbio kaka kura ikifika wakati kikaribia, mimi kama kiongozi wa PNU nitakuja huku kwa unyenyekevu, mulipe ile kazi ile nilikuwa nafanya zamani. Kama mnataka kwa hiari yenu nije nisaidie kwa mashinda yale, naona pia naweza kuchangia. Urarari waziri wa urimi Peter Munyana rombete thirikari ya Kenya Kwanza kuthiria Kenya murio akiuiba kindeli ntheburu kato mwira tafadhali tuinamirie mirio ikunenea tufungusie msigo bwana. Hii msigo imekuwa ngumu kwa wananchi wa kawaida, hatutaweza kubeba hii msigo, na tunamwambia kwa heshima mingi, hatuna vita na yeye. Yeye ndiye alichaguliwa, si ndio? Ndiye amekalia hiyo kiti na akona hiyo panga, nasikia anasema kila wakati akona panga. Atumie hiyo kutulinda na kulinda maslahi yetu na kulinda wananchi sawa sawa, alafu atumie ile nguvu ingine kutatua mashinda yetu, tuende mbele. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.